Labing meto nga kaya nakambabay ren pepel to leguan at kabyasnan kim prinsesita ning sinukuan 2023. Midaw niya may sabing pamikatagon keng Robinson Star Mills, Pampanga, Miyerkules, December 6. Partine inining sinukuan Festival 2023, amikitemang kaya nakanman ni muna masabal king kultura. Kapamilat ang darang karelang mga santing nga imalan at costumes, talento at kabyasnan ken pamakibat karang kotang, dinake darang prinsesita ing karelang partikin preserbasyon na ning tradisyong Kapampangan. Masaya no man ring organizers na ning sinukuan Festival 2023 apani muna ng Hermana Mayor at CLTV 36 President and General Manager Sonia P. Soto, uling dimdamdalang gagamit amanong si Swan ren prinsesita. Ingmumunan diling magdelikado ing karelang lengguwahe. Ating lengguwahe, metong yang tuturing din kaladuanan ng metong akultura. Potang mamamatdaya ing lengguwahe, mamamatda mo naman ditak-ditak ing kultura. Samantala, standout naman ni Besaya Claire De Jesus king merapat a cultural pageant. Pegbilibanding malating dalaga king question and answer portion. Sabihan ko po kayo, mangopyo kasi po masanting to. At maniwala ko po na ing taong gagawang matsura, kapilan pa man, meging masanting. Itamo po, dakal pong salamat! Pauli na nini ikuan ng De Jesus ing korona ang timong prinsesita ning sinukuan 2023. Ijameca Vargas naman ning Mexico ing prinsesita ning sinukuan mahinhin. Francesca Dolin Lucenio ning Bulaon syudad ning San Fernando ing prinsesita ning sinukuan matimtiman. At Aesha Caleb Kasupana ning syudad San Fernando ing prinsesita ning sinukuan Malagu. Kayabe Felix Barrios, ako po yung Kakain Talasuyo, Arlen Salonga, ating pusong makabalen.